loko vulavula hi tidyondzo hi vulavula hi kurisiwa hi ku tiva Xikwembu eritweni ene kwalano u kota ku ti tiva swa ku ndi size mandi ndi nga endla yini loko swi ri yo yini loko u va etidyondzweni mara loko u nga ti tidyondzweni loko swilo swi ta u le kaya le a wa ha swi tivi ku ri fanele u maka njhani hikuva se u to vona ngi xin'wana xin'wana swi lawo u byeletela vanhu xin'wana xin'wana loko xita swi nga xiteli ku ta ku dlaya tidyondzweni laha hi dyondzisaka kona sweswi hi vulavula hi ku sirhelelo protection so you have to know something about protection ku sirheleliwa so my amazement here it's lo no vulavula ndi vulavula hi protection ndi hinkwenu wa mwariko Ameriko hinkwenu ma ri kona manje wayini thule abangakade bakhona la 1 year 3 only 3 yabantu 4 ngaloya the rest were not here it's inkinga manje it's inkinga maybe one wabo ngambiza azo sitshela ukuthi konje le sicale kuphi kwenzakalani okay sikhuluma protection angathi sonke sazi uma sikhuluma protection sikhuluma ngani ngoba maningi ama protection esikhuluma ngawo la ngokomhlaba mara lena esikhuluma ngayo namhlanje i protection from God ukuthi wena nje umntana kaNkulunkulu uNkulunkulu uthini ngeprotection yakho izwi kaNkulunkulu lithini ngeprotection yakho lokho kwenza ukuthi uphile noma ngabe kwenzeka izinto ungabi sovalweni nikhona abazalwane because once ukhumbule wazi ukuthi konje uNkulunkulu uthi ukuvikeleka kwami noma ngabe izinto zize ngayiphi indlela uSathane akasabi namandla in you because into esibulalayo ukungazi ukuthi protection yakho ingakanani kuNkulunkulu so ubanjwe ukwesaba esikubiza ukuthi fear uthi kubuzalwane bakho ngezimo zakho ubuswa ngifear because you awazi uNkulunkulu wakho ekuvikelekeni kwempilo yakho hallelujah atwana namusi and that's the richest sizulu ndishidyondzile xizulu a ni nge xi tshiki ku xi khuluma i xizulu ndi xi dyondzile ndi xi pasile se ngizosebenzisa isizulu ndatlhela ni tirhisa na xichangani mara loko na munhu loyi a nga tweki xizulu loyi a nga ta ku mani mi mfundhisa misako ukhona hayi a ngi xi ngenzela ukuthi ngiba ukhona angangizwa uma ngikhuluma ngesizulu angakona swi ngo hi ta fambisana futhi mina rhandza ku khuluma xizulu n'we va la kaya wa swi lo ka hala ku ibeka avuya u ta xitwa xizulu xa ku hayi wa xizama okay safety and protection is on the hands of the Lord. So allow me ngiqale phansi lapha under this trusting God in your only sure refuge. Refuge is phephelo. God is our sure refuge. Refuge kokolo ne? Okay, God is our sure kokolo. Kokolo yini? Yeah? Ibutumbelo ne? It's a place of safety. Butumbelo kokolo iritirisa lukso yini? Butumbelo kokolo iritirisa hiloko ku ri ne makhombo. Mikona bazalwana? Munhu un'wana fana a va na butumbelo evuton'wini. Leswaku loko va na swilo swa ku tika leswi lavaka vutomi bya yena u va na ndhawu ya ku balekela eka yona hi laha hi vitanaka khokholo hallelujah so we need to understand hi swi twisisa leswi ku ri hi fanele ku hanya u ri na khokholo se number 1 mani ngizorana la because
angisho ngiqalile mina abanye kade letting sengizamelanile. Number one, under this shore refugee, sibe sakhuluma nge safety protection are in God's hand. That's number one. Sile mavokweni ya mani? Ya Xikwembu. Leswi ngo hina abazalwana a hi swi tiveni ku ri safety and protection sile mavokweni ya Xikwembu. Loko se ku fika tinkinga, loko se hi tiva mhaka leyi, a hi ha balekele vanhwini. Hi balekela kwini? Ka Xikwembu. Hi va ku fikeleka ka hina kule ka Xikwembu. This is our safety. Hi la hi ponaka kona, hi la hi hlayiseleka kona. Loko se va la ku hi loya kumbe vo hi loya, a hi swi tiveni ku ri loko hi balekele ka Xikwembu hi la se a munhu hambo endla yini a nge hi koti. Hallelujah. Amen. Ene leswi swi tshembe swi ta ku tirhela. Hikuva swi swa Xikwembu u nga swi twi ntsena. Swi la u swi twa tlhela wena njhani? U swi tshemba. Ku ri loko se ku nga pfuka lava pfulaka ku ri a wu nge endli nchumu. A ri mi ta ku susa mena. Ku ri a wu nge endli nchumu. Hi ni nkani hi mhaka ya ku ri hi tiva ku ri hi sime kwini. Hallelujah. A na nkani mhaka ku ri ndonwa loko va ta. Na nkani ku va ndi tiva ku ri vhele me ni fikeleke kwini. All right. Psalm 121 and 27. Sikhuluma 127 ile ikhuluma ku except the Lord keep the city and the watchman works but in vain. 127 verse 1. Mohlala nje ispeed. Ngizama ukuthi nibe cover. Loko yindlo yi nga akiwangi hi hosi, ntirho wa vaaki a wu pfuni nchumu. Loko muti wu nga rindziwi hi hosi, valanguteri va rindzela mahala. All right. So hila rito ra Xikwembu ri hi pfundisaka kona. Rito ra Xikwembu ri ku loko muti u nga rindziwi hi hosi ne? And then lana isichangani ba tirhise muti as a place like indawo ya muti. Le mutini wa mina, understand? But hi ku ya hi rito ra Xikwembu la ka muti, you know, the word of God means a city. I don't know whether can someone read in English version. Okay. Unless the Lord builds the house, the labor is in vain who build it. Unless the Lord guard the city, the watchman keeps awake in vain. All right. But as you see, lava nga endla security fana naba Abraham ke va nga ni swiku swa vukolonela hala ka security. And then a city is a place, doroba ne? A city. And then la is a view la. Kuna va manjingelana. Navusiku ni va pfaletela se ku tirha maphoyisa lawa anga qachiwi. Bibele ku loko a city or a place where ku nga na vanhu na miyako i nga rindziwi hi hosi, lava rindzaka lava nga qachiwa ni swivambu swa vona va swi rindzela swa hava, which means their protection ku vikeleka ka ndhawu liya a swi na assurance. There is no 100% assurance. Masifisa bazalwane. Because swingo loko hi dyondzisiwa la loyi hambi Bibele a ri vuli ku ri it's a sin ku qacha ma security va ku rinza ne kumba na security leyi gadaka muti wa wena, mara ku vita security kumbe ku faka ti-alarm ku faka makhamera u tshike Xikwembu. The Bible says leswi nga swi endla i swa hava, which means Xikwembu is above hi ku hlayisa, is above everything. Faka hinkwaswo mara faka Xikwembu. Yeah? Loko u fake Xikwembu leswi ngo na lava u nga va qacha va rindza ndhawu ya wena va ta rindziwa hi Xikwembu. Vo va ri va rindzile a va swi tivi ku na vo va rindziwile. So that is why little people, unless the Lord guide the city, protect the city. If ever someone avitane the protectors in that city,
but atike xikwembu u swi endla swa hava. Hallelujah. Se di ku Bibele se indlulile sehomi zamene. Bibele ku unless the Lord, okay, lo ayaka lona owakha indlu angakabisi uNkulunkulu sendlulile lapha ngisho. Sathi kunamaphutha amaningi esiwenzayo bazalwane wami. Uhambe ufuna istand kamalubani and then nasamalengeza nakhona la ungasifuna khona. Ngoba sometimes kunabantu abafuna istand ngoba babashova labahlala khona. Sekunobumsaka lobukhulu. And la ingqondo yakho ulahlekelwe ukuthi and then ngicala ngoNkulunkulu uyofuna istand noma sengisolile ngibisa uNkulunkulu ngimfaka istandini. And then Bible lithi okay now ku stand so sitholile lona othola istand bese aqala ukwakha noma ngabe emkhukhu noma ngabe indle enkulu noma one room mara ungakabisi uNkulunkulu lithi Bible ukwakha kwakho is for in vain. Ukwenzele mahala. Ngamanye amagama uma indawo noma izinto singakamfaka uNkulunkulu phakathi kwazo sikwenzele mahala. Khamba kwesikhathi kuba nezinkinga lezi bekufanele zingabi khona. Zidalwa yini? Zidalwa ukuthi asimfakanga uNkulunkulu. Abanye bafaka uNkulunkulu mase kuqala ukuhamba izinto emazenkeni. Bangambizanga bathi inkosi na indawo nginikela kuwe. Ngizokwakha, ngizobiza abomeselani. Baqala ukwakha mara le ndawo ayicontrol nguwe. Even nalabo meselani lawula inkosi nginikele ezandleni zakho. Umuntu ehlushwa imali anayo ubiza abomeselani wenza konke ubiza amathephi aphosha. God is not there. uNkulunkulu abantu abakithi bamfuna ngalesikhathi sebaneyinkinga. Kanti ngokweBhayibheli asenzi izinto singakambisi uNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho umuzi owakhiwayo ivina ngokomshado, umshado onganaNkulunkulu, lo mshado is not protected. Angithi kwakha nakhona lokho. Phela abanye bashade khona le kamuhle. Eziview ateka hlobo ishakarayera hala. Ne alabasha bangonyana leleni. Bareda kushabela two course. Seyilethi yathi yakwali. Sevari vaya kushadeni. Ene kwana na kuna xikwembu. Yeah? Phela xikwembu la misaveni xini vanhu lava xi nga va hlawula ku rumela munhu loyi a vulavula marito eka vutomi bya wena kumbe eka muchato wa wena. Marito lawa nda wa endla endleke. Kuni vanhu lava endlaka ntirho wa vanhu lava kufana va nga wu endli. Vona loko hla rito ra xikwembu ri ku vana va Eli, Hofini na Phineas va endle mistake. Vaya ja eka altara la akufanele kudya malifi. They were not supposed to go there because bona abanalo igunya lokuya ku-altar. Lithi iBhayibheli baya ku-altar benza umsebenzi bofanele wenziwe bobani? Olevi. uNkulunkulu wabamangala ukuthi sengobani la nasemshadweni kunjalo. Kunabantu abafika benza izinto zikaNkulunkulu bangekho kuye bese uNkulunkulu amangala. Mina ake ngisho angithi ni wrong niyali kamuhle. Le iyela iformality ye government. But umshado wakho ubusiswa indoda ayibizele lokho. Hallelujah. Hayi ukuthi ngithenga amareki ngisenihlala ngitshayilake emakhandlela nibukane ebuseni nifake nami ndafaka. Ngikhuluma ngokwakha ngisho bazalwane. Uma uNkulunkulu angazange akhe lo mshado abawakhile bawakhela noma ngaze uhlaliseke sometimes uthi mina ngithamisekele emkadini awusithamiseka wena uthi amthamiseka mzukwana sekuna xikwembu ka vukati bya wena. Hayi leswaku ukuthi yendlela hansi ka ntoma ninkanye nimangoza na yini na yini semtekano ngokokokokwana semponisiwa automatically xikwembu xiko no ika swilo hinkwaswo xikwembu xa invitiwa
mi kona masalwana xikwembu xa swi tiva ku fanele va kona mara loko vanhu va nga fambisanga hi procedure va nga xi invitanga a xi vi kona. So there is a procedure. Se xikwembu se xi va koho ko la ku yakeni ka muti luwa as a building xi va koho ku yakeni ka muti luwa as a vukati. Amen. Yes, vulavula vuyaka la. Se loko swi nga si makeka a ku na lwa ndo dyondzisa ni vula mara ku dyondzeni hi la swo pfuleka kona matihlo ku rhanda ndari bayizana. Hikuva xikwembu a xi kona la hambi u ri musi va vitile va muzala yendle xintirhwana i mani xikwembu a xi ri kona hikuva hlayeni a ni ku hlamusela ku xikwembu a xi tirhi hi mani ma tsundzuka la bibeleni lahaya ri ku bibele va vo rhandza va tumpongo a reka ya xikwembu se a reka liya yi rhwaliwa hi malefu un'wana na un'wana a bayiza i rhwaliwe hi makalichi se lexi xa makalichi xi endla tsona a reka i lakuwa ne bibele ku loko i lakuya ba un'wanyana a tsutsuma ya khoma laya ku ri xi nga a vhela fela kwalano. Why mara pfuna musi wa valoyi why a Caesar a yi ntirho wa yena wa ku rhwala a reka ye a endle kahle ku ya yena mara xikwembu xi kwata a yi ntirho wa wena. Ku na swilo leswi hi bypassaka hi vonangi hi swona kasi a hi swona hi ku ya hi tiva xikwembu hi ti tsakisa a ku hambe kahle malume ku hambe kahle ku hambanga kahle hikuva loko vanhu va nga tshamisiwanga va dyondzisiwa vo endla xin'wana xin'wana xi hambe kahle. Alright, hi khuluma vuyaka phe no ndlula la because if ever I'm teaching about this ni ndlula ni nga mi hlamuselanga mhaka vuyaka mi ta vona xin'wana xin'wanyana xi ri kahle mi tlhela mi ba swiphavani loko se hetile se laha sweswi na mi dyondzisa ku ri mi swi tiva there's a right procedure. Hayi leswaku vanhu vatsova ya vona mi ngitotela ntito tami ntotifunela noma mfundisi vanhu va leti ngitotela munhu nga mlava mara we buku ya we a tsaliwe swa ku asivule ka mfundisi mani se loko wehe u ya katekisiwa hi mfundisi mani u ehleketa na xikwembu xa swi pfumela ku na swilo vasana swi nga pfumeli ku hi xikwembu hambi mfundisi wa koho o phunta a nga dyondzanga mara xikwembu xi mi vitanile ye funa ku katekisa u dyondzile. Un'wana mfundisi va ni rhamba na chadisa a ni chadisa se Sibusi wa le order se a chadisela hala mahotela se kwalani chadisile va vitana mfundisi un'wanyana loyi a nga dyondzela leswa va swi vitana yini leswaku chadisa hi nawu swi vitana yini alright va mi vitile kokwana no chadisa ndo heta a ku na chief na vanhu van'wanyana ni ku le hotela mani u ta mani na mani ku ta lava nga vitaniwa loko ndo zoti ku ni le mchato ndi ya hotela swi tivi ku na mi nge ti hinkwenu la hotela va ku hi lava 50 kumbe 100 ya vanhu se loko va ku 150 hala ka vasati 50 hala ka vanuna amen. Van'wana se va ta byeliwa loko se hi vuya kumbe loko mali ri kona loko se hi vuya ke to endliwa xiphatana xa ku ri un'wana na un'wana u ta ta xilo se ni ve la ni chadisa ni heta ni ya tshama hansi mfundisi loyi a va mi vitana ku ri a ta va sayini instead ku ri a fika va sayinisa a nga va sayinisa a ya sungula hansi loko yi huma laha ku ve ni nkingha yikulu heyi xi fane vitana a ri n'wanaka mari muna yena u ri u zama yini a ri wa chiva u sibilisa a wuxi mbereko wu laha mari muna wola u zama yini se va ya interviewa lava a va chata se Sibusi khomani va ri se Sibusi loko va ri u reversa mcheti luwa u lava ku lunghisa swin'wanyana i phati tini leti a wu ta lava ti lunghiseka na va ri i phati ya mfundisi luya because ya u te na mhaka ya ti-degree a nga ta nga pfuleka matihlo ku ri mixisi xi tirhe mehe a wu pfuna ndi hikuva mehe a ni yimele swa tiko ye a yimele swa ka government so ye a sola leswa mehe
a yenda hasasi kasi se uthi va nga na tinkingha la ka vanhu lavaya swa hloniphiwa bazalwane swilo swa ka Xikwembu. Hallelujah. Swa ka Xikwembu swi endla njhani? Okay, yari lokuya khona sikhuluma ngo vakha. Hayi tobhiliva abanye abantu bazolungisa kahle mase balungisana ngomshado. Phela kunalethi sweswi asilungise tirinse kereke ya yena. And they are not wrong. Mara abajuluke ibona phela ukuthi bala kulungisa le. Mashuku yakudala le. Atalungisa le mashuku yale mchadweni le. Amen. Amen. Kalungiswa vele kulungisa ko. Swabo. As long you are a child of God, urukona uponiswile ufanele kulungisa. Baba mkhonto lenza kufa balungisa. Baba mkwena yeah. Now uchuburu baba mkwena. Bakolo te kulungisa uchuburu. Akolo tima. Akolo tima baba mkwena. Kama kwa. Mhlaba uchuburu. Emchadweni. Uri mchado wa n'wina mi rhamba Xikwembu mi kate kusuyiwa. Ya. A ni ko swileri ku tumbeleni. Machuru wa telela. La ku fanele va lunghisa la. Mi nga tiketi. A ni vule msule hi le ku lunghiseni mhaka yaka. A vo mani thatu veke mhaka kwesibalo njengesana. There is a procedure of God. Loko u nga se famba hi yona, a swi hluphi ya swi lavi mali ya ku tala. Swi lava vutlhari ntsena. Swi lavi mali ya ku tala leswiya. Swi swi vona ku ri poniswile mara lehelelanga. So vana va me va ta dandzela njhani va yenda mhaka leyi na me ndzi chuburu. Alright, andlula ani mi veki nandzu no dyondzisa swi le rivaleni hi dyondza hi swona and no khutaza leswaku siku mani. Hallelujah. Wa hleka ku halani n'wankulu na wo chuburu. Unfortunately mkhavela u tlanga na yena la. Ikhuluma ku yaka ku ri loko mi make swilo mi nga ramanga Xikwembu Xikwembu xi kona is in vain. It's in vain. Futhi n'we minqono n'we va ku ri n'we vanuna van'we va poniswile minqono mi fana ku ri vo va la kerekeni vanuna va a va ponisiwanga fana va Imelda. Se i tinkingha hikuva a nga fika mi byela leswaku yi lungisi mali lungisa. Uda un'wana bayizeli mina. Mara mhaka ko xikhongelo xa sweswo swa laveka ku va ku invite wa Xikwembu eka vukati bya lebyi. Swikhongelo hinkwaswo na xa xexo xikhongelo. A ni hlaya leswaku ni makala mara hi vulavula hi ku yaka va ka hina. Hallelujah. Amen. Vulavula hi ku yaka a ku ya kwini. Okay, we ya mahlweni. Proverbs 21 verse 31. Swivuriso 21 verse 31. Yes, I was supposed to teach young people because vanhu lavantshwa va nghena ka timhaka. Vafana lava loko kuma vafana lavatsongo la. Va hi hoxisela. Hanci yi nga lulamiseriwa ku ya enyimpini kambe ku hlula swi huma eka Xikwembu. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory belongs to the Lord. All right. In leti nyimpini ne vasalwana. U nga va na swona ni vulavula hi protection ya inati tracker ne. Vulavula hi protection ya vulavula yini swin'wanyana. We can nga va na swona ne. But the full protection it is from the Lord. But hanci maite vane vasalwana. Ti hanci ni namuntlha ma swa endleka. Ti hanci a ti tirhisiwa ngopfu etinyimpini. Ngopfu loko haliwa hi mchokwana ku tlhela ku liwa na hi swiqivo ku tirhisiwa swivhiko le ndzhaku le a ma tirhisiwi ngopfu swibambu mi kona vasalwana. So loko vulavuriwa hi hanci ku vulavuriwa hi xilo lexi tirhisiwaka kwini enyimpini. Understand? So Bibele hlamusela leswaku hanci yi nga lunghisiwa
swa ku i va koho ku ya nyimpini mara ku ya hlula nyimpi leyi a hi mhaka ya hanci na loyi a nga yi givela ku hlula nyimpi bibele ri ku deliverance and what Deliverance and victory. deliverance and victory belongs to the Lord. Swa fana ni loko u ya ka interview u nga vi na vutivi hinkwaswo mara ku ya humelela ka interview belongs to God. Mi kona bazalwane? Interview u nga va u consulte va mani na va mani mara wena tanihi n'wana wa Xikwembu ku ya humelela ka interview belongs to God. Victory belongs to God. Ku hlula swi le ka mani? Xikwembu. Hambi u va na vutivi ka swilo mara ku hlula eka swilo swi le ka Xikwembu. Hi nga rely, that's why the Bible says don't rely or lean on your own wisdom. And don't lean on yourself or vutivi bya wena. Lean on God. U nga kumenda tiva because lava vanhu va tiva va famba va chayisa. Se vanhu fanele va tiva va tshembela eka Xikwembu ku hlula eka swilo hinkwaswo. Hallelujah. My one protection. Xin'wana swa hina swi kwini le ka Xikwembu. Even ku kulisa n'wana hi wena xavaka Danone, wena xavaka swingenjengenge swa n'wana mara ku kula ka n'wana swi le ka Danone. Swi le ka Xikwembu. Ku kula ka n'wana a swi le ka ku ri n'wana loyi va te u n'wi dyisa matomani wa gaya a na ti-protein ta ku tala. U n'wi dyisa yes mara ku kula ka n'wana loyi kahle swi le ka Xikwembu. Vutivi lebyi ku fana hina leyi khongelaka hi swi loko u swi tiva ku ri ku kula ka n'wana na ku hlayiseka ka n'wana swi le ka Xikwembu a wu nge he mi pfumeleli voya bya tinghovyana na timfenya ni voya va mi va sivela yini kokwana khoza mi va sivela yini hlamula wewe u yi tivaka mhaka leyi khulumaka hi yona loko n'wana a bebulwile va ri n'wana ni a tshivelelini a tlhela a endleliwa xifiswana xin'wana xa ngaka laha ndzeni va faka swiboyaboyana swa hambanahambana swi rhambanahambana va swi hlayisa n'wana leswaku a nga loko a hlangana na van'wana mhana a nga chuhi se why a nga chuhi timfela letiya hi to leti hlayisaka n'wana liya ni tinghovyana leti nga fakiwa laha hi voya luya mara i spiritually se timfela ti kulisa n'wana. Se ku kula ka n'wana swi le mavokweni ya Xikwembu. Na n'we va ku yiva vana va n'wena mi mfundhisa musanga lavo makatela wena va mfundhisa ka akekho la mfundhisi wena ka kuboni se ni banjonje labantwana no bayina mkhuba labanye abantwana bakhula vele bangasacontroleki ngoba le spirit uma ngathandazela lo mntwana vele siphila la kuse ngoba wayibona ngoba enhlathu menjani. And then when at the end of the day lo mntwana nakumvisisi ukhohle ukuthi wena umnike maketela wakho kuthi ayomyenda wakuconfuse nawe ukuthi usimfundisa ke kazi mina ngingena kuphi lapha mina nje nyalo ngiyafundzisa la nina bekunene ngifundisele ukuthi ningabanjontshi labantwana ngidawusibangela inkingi. All right. Protection of a child. Kukula ka n'wana. Hi tindlela ta kahle swi bilonga ka mani? Swi ngo we leswi so u nga ponisiwa u ri n'wana wa Xikwembu hinkwaswo swa wena swi le ka Xikwembu. A wa bayisiseka a va hambiki ka va Mdabasi xirile va ku xi lava vito ra kokwana wa kokwana i Mdabasi. Se kokwana wa kokwana u ta kulisa n'wana loyi na u pfumela wena n'wana loyi a vito va ku i Mdabasi a xikolo xexo a xi karhati mpela a xi karhati na wena nkosi yami hi ku nga tivi va nyika n'wana loyi vito leriya moya luwa a wu hanya ka Mdabasi u nga ri yena moya lowa ka Sathani u hanya ka kokwana Mdabasi u ta hanya ka n'wana loyi a nga ri moya wa kokwana Mdabasi. Mdabasi naye o hanya ku ni moya un'wanyana lo hanya ka yena loyi a wu endla a va Mdabasi hi mhaka ku rhangana Xikwembu se ke a fa moya lowu nga fi
uhuma uyahlokoloza sitsongwana xirila u xi nyika vito ra ku Mdavazi a wu xi nyikaka vito ra Mdavazi u nyike thulusi ya Mdavazi ku thulusi liya a yi hanya ka Mdavazi a yi hanya ka n'wana wa wena kosa mi swi tivi se ni mfundhisa mi swi tiva ke tinkingha to tala la garaxi ni hlangana na tona i mhaka ku ri munhu o nyikiwa vito va ri i mabizweni wa kokwana loko a teka miteko leyikulu nge va mi javulela kasi va mi nyike vito leri leswaku va humelela vo hi wena as long mathulusi ya Mdavazi hinkwawo a na wena va le ku humeleleni ene wena va nga ku nyika vito a wu nge humeleli ene a va ku pfuni hi nchumu mara loko javela nge u khwininyana ya muti luwa xi fikile kokwana mhakhe xi fukile mhakhe loyi u ta vona so u nga na nchumu swilo a swi ri koho hi mhaka ku ri u pfumele n'wana wa wena kumbe weself va ku nyika vito ra munhu wa ku ri a hanya ku na swilo la ka yena na ye a nga nyikiwa swona se swilo leswi swi fana ni vuhosi a swi fi swo hlulelile va phela njalo to generation Mdavazi a xi it's a system loko va ri it's a system it's like in the Bible ku na mhakhe luya wa budlapha ni ku mani Jezebel is not a name it's a system loko u nga swi tivi u ta hanya ngi Jezebel is a name it's a system it's like Pharaoh is not a name it's a system una swilo swi nga na mavito ya nga na Bibeleni ku tota nge vito it's a system of that monarchy hallelujah a ri kwala ka protection phela I'm saying this ku leswaku xikwembu xi hi pfuna sizame kuvisisa ngisho zame kuvisisa vana bayavikelwa Nkosi yambazana banikelwa uNkulunkulu uzumtshele uNkulunkulu ukuthi Nkosi noma bangafika bathi bamphakamisa bajike nayo itoilet bayina mikhuba ungavumi ngemfana nami Nkosi ngiyamkhavara ngengadi yakho ngiyakuthemba wena ngoba laba yibena ngathi bathulisa thona miyela he shimiyela banyamalana na sho kaze botira sho vana vo tala va va yivile ka vamhakha vona va fika va or va byela vanhu vakacha na n'wana le wena ta lunghisa timhaka ndaya ka mhaka vo xi rhwala ni ta famba na Johana vo famba na xo hala ka mhaka loko xo fika hala xa mhaka xo funeka xo tena a hi tirha vo tirha u vuya nga na vala nga na nchumu leswi nga ta komba ku ri ku endleka yini se va endlile mhaka it's amen loko a kula n'wana luya swi endla swo bed swo hambana i mhaka ku ri le va lave ku rhula le loko va huma va tinhlolweni va ri ku laveka xin'wanyatana la kumbe xifanyatana se va ta xi kuma kwini xi koho xi na nuna wa wena se va ri plan yi a hi yiveni n'wana loyi hi ya mi faka ka swilo vana vo tala ni vanhu lavakulu va humelelanga swa va bedele hikuva va yiviwile alright yandlula I'm trying to amplify kuyanza kuri umonakalo ukuphi ezweni lakithi kubantu bakithi swi onake kwini swin'wanyana hallelujah amen swi onake kwini kuze swi va so okay number 2 God is able to protect that is number 2 Xikwembu wa swi kota ku vikela Exodus number 6, Romans chapter 6, verse 6 and 7. Now Isaiah 59, verse 1. Zamaguti si chapter. Ngoba la sengikhona phela mangabuyele emuva la. Hikokwalaho tivisa va Israyele leswaku ndzi ri ka vona. Hi mina hosi. Kutani ndzi ta mi humesa emitirhweni yo tika ya le Egypta ndzi mi ponisa evuhlongeni bya kona ndzi mi kutsula hi mintirho ya mina ya matimba ni ku avanyisa loku hlamarisaka naswona ndzi ta mi endla vanhu va mina ndzi va Xikwembu xa n'wina kutani mi ta swi tiva leswaku hi mina hosi Xikwembu xa n'wina lexi nga ta mi humesa emitirhweni yo tika
ya le Egypt. Then I will take you for my people, and you shall know that I am the Lord your God, who redeemed you and brought you from under the burden of the Egyptian. All right. If ever you mingisela kahle nilalela kahle bazalwane. Hala isichangani kuna nzimi aswisisi. Ala msho ishi kuna I will. Ne? And nzimi God is promising yini kufikela nokuendlela uTomza yena ne? Andoku kushikwemsha sikota kwena njani? Hey, khulumani bo. Ngithe uNkulunkulu ukhona ukwenza njani? Ukusivikela. Angisho bazalwane. Uma ngiqala ukubuza imibuzo ngiqala lemuva kusabelo. Ngicabanga ukuthi uzwa kakhulu uzahlalele bese kube nezitulo ngala ezinganamuntu. If ever ngasinjalo babalekela ukubuzwa kakhulu imibuzo bazoza phambili. But if ever they are ready. And then ngoqala lemuva as long umuntu azohlala emuva kunezitulo la ngiqala kuye. Ngiyabuza imibuzo. Ngoba there is no way ufike hlalele emuva le. Tulo isikhona. Okay. La uNkulunkulu andikumanje ayilekivite. Ilekivite? Ayilekivite. Mara xikwembu xi vulavula na vanhu va xoho ne ma Israel va vula xi vulavula na vona va ri kwini Egypt Egypt is a place ya vuhlonga ne yama Israel ngilami swisisa bazalwane se la dyondza rito ra xikwembu leri vulavulaka eka vanhu lava nga le ka xiyimo xa ku tika se xikwembu va ve na xiyimo lexi nkarhi wa ku leha sanibonani bazalwane va ve na xiyimo lexi nkarhi se ke kuba fika nkarhi se xikwembu xi teka voho lava nga le ka xiyimo xa ku jeketeleka xi teka voho majeke ni pfumeleleni xiyimo xa ku tsindezeleka ni kona namuntlha xi kona a xi zange xi va nkarhi wa ntsena mara ku va na vanhu va xiyimo xa ku ri xi va tsindezelile so xikwembu xi ri yini eka ku tsindezeleka ka wena eku tsindezelekeni wakho uthini uNkulunkulu kule simo lonaso lesi ukhala busuku nemini bona uNkulunkulu uyavela ke uthi mina ngitanikhipha number 1 ngisuse etandleni tetithatheni already labantu basuka basetandleni tetitha bayahlushwa hayi 1 year or 2 years labantu bayahlushwa mara uNkulunkulu uthi my plan kunisusa etandleni ngoba kuvikeleka kubani kuNkulunkulu uthi mina ngitanisusa noma ngabe namhla simo sakho kubonakala kuthulekile kwasi uNkulunkulu akangeni but listen to me bazalwane life uNkulunkulu uthi uNkulunkulu mntayona chani ngitanisusa lemithandazo yenu iyanginyakatisa mina mara mina uNkulunkulu ngitawunisusa ngiphinze nginene njani nginivikele yathi ukuthi uma umuntu asesimeni lesimatima kuba nalabanye abantu labahleka ngalesimo bahlekisa ngesimo sakhe kuba nalabanye abantu labajabula ngesimo sakho manje ke namhla sikufuna lenza ukuthi uNkulunkulu uthini bazalwane njengoba manje kunebantu abangaka bahlekisa ngawe babukisa ngawe benda konke uthi Jehova ungasusa kwangathi ngidawuthi mina bazalwane kule sifundo sanami susa amehlo akho ebantwini ubuke kubani usimakazi uvule indlebe yakho kubani usimakazi yekela lo ukuthi khale ngoba labanye babulawa ngilento ukuthi khale phela la uNkulunkulu ukhuluma kubantu la khale vele bale banathi inkinga niko manje xikwembe xiku andiphi maboko walayeka xiku ndakususa everyone bazalwane ngoba God is able to protect us everyone lo anesimo bazalwane uNkulunkulu akajabuli ngaso uma uthandaza somva nami ngakubona njani I will redeem you ndakuhlenga
Ntakutsula. Oh, in all situations, our God is able to deliver us. He's able to redeem us. No one bazana ukuthi singaze sitshithe into sithole sesicabanga lokunye. Ishikwembu ntsele sikota kakuyi. Kutsula. Emabazini ishikwembu sikota kakuyi. Kutsula. Kwesinye isikhathi awuguli wajoyina sniff nalinye igogwana. Semanje le sniff asafuna ukuphuma lapho. Phela umuntu abantu abajoyina sniff bakithi. Uphuma ku sniff akufani nefetini fana neligwayi akusilula. Uthi umhlethi noma uthi uneviki uthi yasekeke. Mara umsahlethi uva system 4. Sidlula lesinifu. Nje nini? Usife nje sinukele ngathi nalabo emhlabathi bayawazi. Labo kudla emhlabathi. Batenda timamba. Babuta lolo ngathi usawudla lapho uthi khamba njani. Labadla umhlabathi. Labatenda tinyoka. Umhlabathi bazana ukudenjana udla ingadi emtimbeni womuntu. Beniwathi lokho. Ukubangela lesifo bathi yini ngikhodla njegama laso. Umhlabathi uyingodi. Bathi ngumzala anemia. Umhlabathi udala inkinga emuntu njengoba lokuvala kangaka ukudla umhlabathi anesikole vele asimaka andla kamsaba. You feel like ushosana hlale ukudla umsaba. And it's an addiction later ka eleka madingoni. Kudla umsaba once ubana addiction yakuna a spirit leshikufumaka ambuponiswini. And ushifuyile imagabati lawaya. Hamba ukukhongela shingafambi uwe ungasilahla misaba le yawe. Okandi isike so ngile sonikhuluma nabantu manje ojonzisa. Ngojonzisa anokuba ngonyana wa Steve kodwa si wrong kudla umsaba. Uba onto kuthatha ndi ubule kudla umsaba ikhwira khathazile vela ningalungi. Anti ngishiko mshente nje amakhwiri lokhu umuntu obana khwiri babantu bajani makhandlela phela. Imali komishini nje makanyanyana. Kuma kongenela sathana ayisikwenu. Kongena ubazela intombazana. Saku ule kuyingisele ngashikwengu. All right. God is able to protect us. Hambi ngashisiwe madimoni seyithinkinga lengana to bayithatha saku ayingeke isikoti. Zela satha lokhona khonga lo shikwembu wena usikwembu shamina you are able to me. Wena usikwembu shakuchusha ma Israel Egypt you came to me. Was God. Sungula kubhayiza ngwana soko ya manje ngwana lo unibala. So ubona ngwana umbona ngale kodwa akungiyeni ngalini. So usungula kumanethi makataputana kangwana loyi. Ibungu kuphela leso. Vele ngwana nongwana lo karenze kamba noye kuni sikhegelo sinyana sha la khegela kako kuzibuka naye. Kumbe kwagogonya kokwala. Ahuma nibala yakho atsame njani. Seloku awumile rivolt sibona kunibala. Anukuvela thambe isitala xin'wana kwale. So uhlamala yi. Omntu wakula thambe ka sofa njani kwala. Se uta humani matliya. Lweya angagogonyiwa kwala. Ivame kuba kun'wanyana. Se ngwe mo rurume. Se ufane yakhabeliwa bala. Ona yala kagogwana khosa ngiwashiba swamavala. Ari kwini loka aku 2 weeks 1 week 2 days la ari mati ari kwini kokwana khosa xikwembu xi hlayisa n'wana ari mati liquid n'wana u sungula ka liquid a sungula nyana a kula kwa kula hlomanyana swinengana kwalaya ka liquid swokwana xikwembu xi laya xi supervisor imakali yakula ka n'wana luya laya. God is able to protect. Amen.
la dyondza hi yo God is able to protect voko ra xo xikwembu xi ti fikelela ni la nga fihla ka la kona. Hallelujah. Loko hina hi va kona emakhorhweni na vamhaka a xi tiva ku ri xi endla muxaka mano munhu laha lavan'wana vo rivala va nga swi tivi loko hi bebuleni va ri yini mfana va ri hayi ku biha ka xona a va nga swi tivi swa ku va xa mehe se van'wana va ri ha twa swi bihanga xikwembu xi lo tirha a xi tirhana ku ri ku va na mehe a vona swikwembu laha a ku ri xikwembu. Asibuyiseni ingqondo zethu sazi ukuthi uNkulunkulu kuphela okwazi ukuvikela. Zephaniah 3 verse 17 and Romans 4 verse 21. Hosi xikwembu xa n'wina hosi xikwembu xa wena xi na wena yona nhenha leyi ku hlurisaka valala xi ta tlhela xi ku komba rirhandzu ra xona xi ta tsaka swinene ha wena. What a wonderful message. Hosi xikwembu xona lexi hi hlurisaka valala. Hi xona xi endleka njhani? Xi hi hlurisaka valala. Swin'we valala va koho mara i mani a hi hlurisaka vona. Va ta va ri xopele va ri hamtlakula namuntlha hi famba na yena loyi wa hi bayizela. Se hosi xikwembu xona lexi hi hlurisaka valala. Valala i nkarhi no tala va tirha navusiku. Sanibonani. Valala va tirha nkarhi mani? Navusiku. Vatsongo valala va tirhaka na nhlikani. Valala hi xitalo. Okay, someone want to read. I try ku ri ku tsutsuma. Se no hlula ku tsutsuma man. Hosi xikwembu xona. Okay, it's in your midst. Okay. The Lord your God is in your midst, Huh? a warrior who saves. He will rejoice over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. And according to this statement, uNkulunkulu uvezwe ayiqhawe, the warrior. Arinena ne? Who save. God is a warrior who save. Which means loko xikwembu xi haka wena. We ufumeleka xikwembu. Una nena. Ne? Una nena leyi kotaka ku endla njhani? Ku ponisa. Hambi se ku ta xiyimo xa njhani? Una nena leyi kotaka ku endla njhani? Ku ponisa. And the Bible says he's in our midst. Today, allow me to say this. He's not only in our midst, he's in us. Nicola Barcelona? It's not only in our midst, he's in us. And the God who's in us is a warrior who's safe. I'm not alone. Angingedwa ka angingedwa una man una a warrior who saves ununena leyendla njani leponisaka mikhola basalwana yini inkweli ngaphumelela ka Yesu yini nena lendla kanjani iponisaka hambi kota sikhofa hokulakula ku re ho tlanga inkari hina nena leponisaka hambo vadza ibyela xiyimo lexi nga le ka hina. Listen to me, you enemy, you devil. I've got a warrior who's safe. Okay, maki nchumu. I'm not alone. Loko thinta mina ku thinta yena. Hallelujah. Since xikwembu xi bomba siku rin'wana around there in the Old Testament, is it Deuteronomy? Xi ku vona loyi a thintaka lava va mehe lava nga na vito ra mehe u fana na munhu loyi a yaka eka ndzololo ra tihlo ra mina lo a thintaka we a hluphaka we u fana na munhu lo a tihlweni ra xikwembu ka lexa ntima a fika ku he xikwembu xa tani u ri munhu lo a thintaka va me la ni nga ka vo u tama etihlweni ra me u kha swin'wana u ko munhu njhani hambi basini tekisini vo zama xisuku n'wanyana
usikima uri kalo ngasavana ila tlhelweni ula kumbona munhu njani uri lati hlweni ra yewa uta sikuma leswi swi lavaka hi marito man'wana loko xikwembu a ku lwa thintaka lava me ni nga ka vona u fana munhu loyi a taka eka ndzololo ra tihlo ra mehe ku ta endleka yini loko nje ka lava hi hluphaka ku ta endleka yini mara xikwembu xa yima xi hlekelela hayi va ka hina xi hlekeleli hayi xi hlekeleli he's a warrior there is no other warrior only God is a warrior hallelujah Amen. even uma umuntu uzelela umntwana wakhe ufuna kubona ukuthi umuntu onjani hamba umthole umvimbo bamthuma esiphaza ufike wende indoda yakhe utozaphuma ngala lo babe kube lo make uphuma phefumulele etulo noma ngabe usindisiwe nethi kufika achaza athi ngicana abantu ngishaya ngembamba athatha intshitshi utombona amahlala ukuthi ngibamba wena wathi mahlalela ukuthi hayi ninjani bazalwane utobona yena qobo manje ngoba wena njani uthinse umva na angumuntu angathi uNkulunkulu what more uNkulunkulu bazalwane akafuni lutho ngathi phela silifa lakhe thina silifa la uNkulunkulu what more umuntu obhilisa into takhe ayinethi impilweni tethu uNkulunkulu wethu will stand up he will stand for us he will fight for us and even today he's fighting for us that is why labasifunako bangasitholi bazayibuloya kabona basho thina ngoba simela lo ayini aliqhawe hey we need to understand this ungaponisiwe ongadinga uNkulunkulu ngokusinzisa noma ngeprotection yakhe ngempilo yakho so hamba uhlukhohliswe bathi lesi silava unosamisaba yale mphathweni unosamisaba yale masireni unosamisaba yale groundini la bantu bahlangana kakho so uqala kuloyo ungaloyi bakubona lapha eground esihamba udobhela tshani balapha eground bakutshe ukuthi famba unosamisaba ifamba inusamsava vita vito ra Yesu ivita vitana vito ra Yesu because vikela imani Yesu you know and I do believe we understand this and asteka this hallelujah ndeta hlala ijonza kwini Romans 4 verse 21. okay ay Ukhorile swinene leswaku Xikwembu xi ni matimba ku endla leswi xi nga tshembisa ku endla swona. and last week ngibuye eTuhlu kancane for information sake ukuthi la liyaqashunwa ukholile swinene lava vulavula hi Abraham ne amtiva Abraham eBhayibhele ne imtiva yi imtiva Isaac una lava mtiva Isaac labanye bamtiva he believed God and trusted God, father of the nation, father of faith, because this man in the Bible is the first man to have faith in God. Themba Xikwembu ku hlapa vanhu hinkwavo uhumelela Xikwembu nje xi ta ka wena xi ku Abraham huma ka tiko ra n'wina u huma u siya swilo swa tiko ra ka n'wina maqhuqhuza ni swipinichi ka n'wina xi ku huma ni ta komba tiko wo huma netso ni swilo leswi a huma na swo huma Xikwembu xi byela Abraham xi ku huma la ku endla tiko rikulu a xi kombi xithombe xi ku tiko ra kona ni nga endla hi leyi xo khuluma ntsena la ku endla tiko ri ku huma suka ka rixaka ra ka n'wina a ri kahle suka la ku endla tiko lerikulu hi wena biperi ri ku misa luya a yingisela Xikwembu a longa teka ixi bibo wa yena a teka bibo wa yena konje bibo wa Abraham a va ri mani Sara oh Sara a teka naye a teka na Lot na swin'wana a famba amara va teke a huma na nsati wa yena mara yese wo teka va Loti swin'wana phela hi famba hi hlule hikuva se hi teke na va Loti hi ku endla tintswalo se hi na va Loti va re wehe hi te wehe huma u rhwala Loti luya Loti u ni tinkingha ta yena
kudakuphazamisa le loko bafika le sekusungula kuba nathi nyimpi imaka sifuba barisi va loti se va sungula ku lwisana na varusi va munhu wanga vitaniwa se va lwa ni qhovo manje se xikombiso loko timhaka ti ri so we Abraham vitana mizalo Lot mzalo wa wena phela Lot anga vitaniwanga ka rendzo le ku vitaniwe Abrahama lo anga yingisela xikwembu la ndzeni wa tiva xikwembu xa hlamarisa xi lava hi xi yingisela from nothing from zero a xi lavi hi xi yingisela hikuva se u vone sign ku ri hakunene xikwembu xi koho u xi yingisela from zero from nothing u ri i xikwembu a xi nga ni tshiki hallelujah a nge ni tsema ni tshike ya Lot eka hi bangela tinkinga ta ku hi nga heti mara a hi tekeni Abraham la hi nga hlaya kona but Abraham yingisile a twana bazala is the father of faith, father of all nations, father of faith. The only man la kungaqala ko timhaka letikulu a famba ya ntirhweni wa nyimpi a ya lwa nyimpi Abraham litweni nhlanuna luya Abraham a ya lwa nyimpi xikwembu xi mihlurisa nyimpi luya la nga suka ko xikwembu xi te hi mina le ni mi hlurisaka yini nyimpi xikwembu xo xexiya xa ku hlurisana tinyimpi xi hlurisa Abraham loko a vuya a rhwele swilo swa ku tolo a vuya bibele hlamusela leswaku Abrahama a khipa vukhume a ni dyondzisi hi swona ya ku dyondzisa hi swona swin'wanyana Abrahama muxa a nga siva ko Abrahama a khipa vukhume a humesa vukhume mahlweni ka xikwembu a nyika Melchizedek a ku nga na buku leyi nga tsaliwa ya vukhume tani namuntlha ku na argument va ri ya vukhume i swa nawu i humile nawini wo mi xisa mhaka ya vukhume is an ordination by God i swilo leswi nga yimisiwa xikwembu phela a ni hlaya swa n'wina mi nga khipi se danani se mi titwa mi tikerile lo dyondzisa ni a ni yi tshike yaleyo swa ku endleka se mi tikeriwa ku vonje u ta kahle mfundhisi manje se tingena ku khuluma hi Abrahama ene swin'wanyana swi pfula ngqondo ku hlangana vanhu lava khuluma swa vona swa ku tala so u famba u teka swilo swa vanhu u gcina u nga maki swona alright bibele ku misa luya u fambe mpfhuka ku leha a yingisela xikwembu mara xikwembu xi nga mu nyiki n'wana u khama u swona u ri u ponisiwile mara ntirho a xi ku nyiki u ponisiwile mara leswi na leswi a wu na swona va ze va ku vutisa swi kwini ha ku dlula hambi phela xikwembu loko i ponisiwe a swi bohi ku va a endla leswi hi swi lavaka swi boha hina ku khonza xikwembu as our father mi kona vasalwana Abraham a ponisiwa kumbe a famba na xikwembu mara xikwembu xi nga mu nyiki n'wana hala na hala vamakhelwani va kuma swijahatana va ni loko va hlangana va khoma va hlangana swi khomile i mani vito lero i Vusmus i danisile i mani yoko vo tshama va hlangana ye o honisa twa yena mahexinisa twa yena ni hleketa ku ri na vito sa ri bumile ku ri hayi ta teto ta ku kala swa vava bazalana ku kala n'wana u ri le se u chadile u le vukatini swin'wana umkala u le vujoleni hambi lava le vujoleni va complain tiva yirime o tiva n'wini lava n'wana so mbuti u mi lava na mani phela mina no hlamana loko munhu a ta ni fika mfundisi a ku endle kuma relationship ni mntwana njani se nginombuti manje u lava ku mi kuma lava a wu mariya phela se leswi u teke ka mene nandza va xikwembu na ni byela hi n'wana hi na tindlela ta kona ta ku va munhu mi rindza kume n'wana a tile ka tona we u lava ku swi makisi ku yini ku ti-relationship leyi u ri a timaki u tikuma njhani u ponisiwile u ponisiwe u le ka ti-relationship wena mi ponisiwe wrong ke wena munhu a ponisiwanga na ti-relationship u le ka Sathana mara u lava swilo swa ka xikwembu swin'wana ni ta vhakachela vanhu lavantshwa I will just announce when I came to them ni ta dyondzisa hi fornication. What is fornication? Because bona va ri va le ka relationship ri nandzika njhani kasi va le ka fornication and fornication a yi ku oswa
hikuva eka relationship ule mchadweni fornication ka lava ku vhela va chadana va busy hi vugangugangu ngomi ku mi hina va brother na vo sister ku swi hele khala swa vo sister ka vanhu lava a ku na sister ku na brother la ekerekeni kuma na 3 ya va brother na 2 ya va sister leswin'wanyana swo va hopohopo nje a va twisisi mari vo va twisa na mi nsindzisiwe ni n'wana wa Xikwembu u sindzisiwe njhani u le ka emikhuveni wa hala tikweni u sindzisiwe njhani loko wo sindzisiwa wo huma le ka mikhuva ya kona ya hala amen ya tiya mhaka leyi phela ni khuluma ntiyiso loko ri a wu cinceki a swi pfuni nga khulumi ntiyiso u ti tsakisa hi vuzaloni mari ya etiheleni se na me ni ta vutise ku ri ka so a va vontsundisa yini vanhu lava mfundisi lobe ngibuye le malelane le nansi vasela kuti nekumunye ulungile usuka n'wana la usesenansi sofika sengikhona manje ukhona hansi sekunami ntakutshela iqiniso ungalithothi mari wathi ukuthi uyafohla vele utawucedzela nemenfu ungakutholi ngoba uyafohla sathanda into lokufida ngemadvodza langakafanele wena yajika le mvodza manje sesingena kwena mfundisi singena koko la kufundiseni yo nikunimfundisi nifundisa lesihosari nifundisa so bazalwane ingakhonzeli kutata kereke ayikhonzeni kuyatilweni ukuma lokho sihlanganele siphunta sesikhuluma ezinto sihlangana ukutsetheleliwa mzana le kule maboko na ukutsetheleliwa ikuba sile maboko na Xikwembu if you may be rejected udave udabazana ngani bawa utangana ukutsetheleliwa ungatsethelwanga ayidlulele kaso nginavela ku kuba na group ya vanhu lava hamsalama tigengeleta ku ri na ti-single parent ti hlupheka njhani ti-single parent ti ku hi ta endla njhani hikuva se ni single for such a time so I'm trying to fit myself in phela swa vava kuva single parent u ponisiwile nje mastiva nje mastiva ku single parent swa va njhani swa vava bazalwane swi lava Xikwembu se mari unga single parent so vele u tiyandlala ku fana ni khala hi kule hi ku nga na mafridge ekaya ku nga na fridge vele swi nkarhi ku na ti-fridge leti vele etikweni ku na fridge leti ta khasi se ekaya loko va xava mxivo a va xava ti-fish va ri i xipambano mari tiva xipambano se ti-fish leti a ti xava ti fakiwa munyu ti nekiwa mathayileni so a ku ri swipambano hi nga kula nkarhi wa kona se u nga hanyi vutomi bya xipambano xo nekiwa mathayileni xipambano xa fishi leya marhamburambu leyi a wu ndi dlula la u ri Xikwembu leswi a nga swi tshembisa u tlhela a swi endla ni a ndlula kwalayo Ephesians 3 verse 20 hari kwalaho ku ri Xikwembu xa kota ku hi ponisa va Efeso 3 verse 20 eka yena loyi a kotaka ku endla hi matimba lama tirhaka eka hina ku tlula ngopfu swinene hinkwaswo leswi hi nga swi kombelaka kumbe leswi hi nga swi ehleketaka. Now to him who is able to do exceedingly and abundantly. So no. Huh? As one komanga Bible, so no hlekale ku ri va nga va tsale njhani.
To him who, by means of his power working in us, is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. This one says he's able to do so much more. But I'm going to start, okay, they are exceedingly and abundantly. Super abundantly. Super. He by ingeteli exceedingly and abundantly. Ebazana kunesikhathi ne sonke sisindisi. Kunesikhathi sometimes uthandaza uve kungasina uNkulunkulu seyamhlupha. Uba ngasinale nto lesocela yena kuyena kanjani? Uyamhlupha ngathi bungafani safana langa kuqhubeka ucelele ucela ngoba solo lento awunikwa, lithi iBhayibheli lolo sikucelako uncane yena uNkulunkulu iposition yakhe is able to do exceedingly ngetulu nikhona bazalwane and abundantly naloku lesingacabanga inkosi yami singakaceli is able to do already. Hey nje niyafa bazalwane phela Satan uyasikhondema uma singalahliki uyasikhondeva alethe ishumayeli lengekho imicabango lengekho kwangathi uNkulunkulu sowukhathele ngoba uzilazilile sola kuguquka ilutho ngathi sowukhathe he's able, he's ready. Nikhona bazalwane akulazaba ukuthi namhla kutshintsha ilutho but yena is able, uyakhona, he's ready. Uma ngabe uNkulunkulu ebazalwane ake nginitshele izaba le ngabe uNkulunkulu owahlasela Nowa ngivumela Sathane Jobe man ngivumela Sathane ayi kuJobe sakhulise emajango samabukele ukuthi ebhugeni kwami la nami ngithi awuphila la nesebashadile nemantfombatana satekiwe Nkosi yami uNkulunkulu manavume Sathane safika athi uNkulunkulu kulungile vathi uNkulunkulu wena njani wathi wavuma asikwene njani kulungile ngifuna nibone lenze bani savumile silungile kwaSathane kwabamba isigila semshongolo kwagitsa ngadla mina ngamkhomba bona ke wafika Sathane wakhukhula ebantwaneni baJobe wakhukhula ethi inkomeni yonke into yaJobe lebe minta ukuthi abe nesifuni ledignity abe negama eveni kwathathwa konke kwasaba Jobe nesifo sakhe semathumbu man akhonza Jehova wavuma lo Jehova lo kuthi Sathane yena lofuna kona nje yakubona ngifuna nikubone ukuthi is able to do abundantly and exceedingly. Jobe wangamshiya uNkulunkulu wabambelele athi noma ngabe umvumele Sathane phela ngalesikhathi uNkulunkulu avumela Sathane uNkulunkulu akayanga kuJobe ayomhlebela kuseJobe ngimi lo mvumile akayanga Jobe wabambelela kuloko akufundzisiwe uNkulunkulu into lena kusalo Jobe anqobe ubambelele kuloko yena njani lokafundziswe kona ake ngisho bazalwane nithi lokho sifundziswa kona ngilokutasidlulisa kunoma ngabe into eqhamukayo ungalahlekelwa ngilokufundiswa kona Nkosi yami ngaNkulunkulu so ulahle noma ungazothola iprofeti encane iprofeti ethi weaker than lokufundiswa kona asikho isiprofeti is powerful kwendlula lesofundiswe kona njengemfana kaNkulunkulu angithi nina nisife sokholwa kakhulu ukuthi iprofeti lethi imanga wahluleka kulalela uNkulunkulu la ivini sokufundisa sewehlulekile empilweni noma ungazohlangana nomuntu ebhasini akutshele lokho naloko ngeke kusebentele lokungakusebenteli kuthi noma kufika isimo lesinjani kuvuke Nkosi yami nje uNkulunkulu asamkhumbuta asakhuluma nami around there in the chapter ya Job kunesahluko uNkulunkulu bakhuluma nami ngaso okay angeke ngicethelele vele besingafuni lesahluko lesi mami ngaba senganonela okay bona uNkulunkulu wavuma mina nje ke bazalosekela uNkulunkulu ngeliphutha siphinde singasamthembi ngeliphutha siphelelwe mandla ngeliphutha Jobe wabambelele etifundweni kulo uNkulunkulu akhulumile sekuphela konke emva kwesikhathi lithi iBhayibheli sekwendlule lesizini yokuthestwa lithi uNkulunkulu wabuya lithi uNkulunkulu wabuya wabusisa Jobe ngemanfombatana amahle lendlula lawa
waphetha wambusisa ngabafana labahle labedlula. Ngabona uNkulunkulu masekufike yena lolwa kwentako kubangela bonke abantu. As long bazana sinawubambelele kuloko sengifundisa kona Nkosi yami la. Phela uma lo akusafuni bazalwane ukuthi bakhithele kuwe. Sekufuna wena ubuyekete wetshise lo wanikwa kona njengenkomo. Le dlatshani le mahlathini le. Ithi seyibuye ekhaya idletshani igqushile igqole. Seyilele lapha esibayeni seyigeba ibuyisa futhi lo tshani. Igaya kabusha. Seyiva kunanzi ihlethi lapha bazalwane. Wena njengemfana kaNkulunkulu kufuna ukuyise ukuthi uNkulunkulu uthini evini lakhe Nkosi yami. Kule simo londlula kuso. Yekela ukuhamba ufunza ama social media platform. Uthola ulala ubhisi ubuka usibantu bakhomenta bathini nje kuyisa kuphi ngoba kunamandla lokho. Lokunemandla na. Sengunika wona. Ngilota kuqhubekisa phambili. Kuwende ushintshe kusimo lesokuso. Ngo lokunemandla ngoba lokukhuluma eNkulunkulu akunawe manga. Lo lakuthembisako uyakufeza. Kwala sebakhulumene ngempilo bathi abona kutahela ntango wena. Utazofamba inqapisi. Enhlitweni yakho imanga lawo. Mina ngithenjisiwe uNkulunkulu. Jehova uthe ngami. Ukhotha lokuNkulunkulu akuphile ngawo ekufundiseni kwakho. Awubambe kwala bathi uhamba uxoxe uthi ihlupheka sobathe idafama emenqapisi. You are fulfilling emafi yebantu. Awusafulfill emafi yaNkulunkulu. Wena gcwala ngemafi yaNkulunkulu ngempilo yakho ngoba awudalwanga ngebantu udalwe uNkulunkulu. Sayibonani? Njengoba ningivane umani ngevumeni ngidadaduka mina ngike ukudla ngazo daduka uyakuthi bantu mase bathi inkingeni uma umzalo na uduka uvele uwetshisa ngesimo sakho awukhuluma umdaduka mentata ikhaya ungase usabathi Gundvani research apha emntini wakho ushaya umkhosi ngeGundvani lapha endlini yabakhe mara ucabanga ukuthi ubulala nokuvala Gundvani into kumatimba semali umkwatile uthuka inhlamba lapha ukwatiswe ngilabantu babakho nabatukulu bakho nabo bantu bakho ubatshela ukuthi mina ntatha idlaya mina ntaduka mase unikwa njenganje ngingani ngoba wena kahle you are not connected kule team kwetempilo leti ntatha idlaya ngoba kone njani njengoba mina ngivame ukufundisa abazalwane ukuthi umuntu afuna ukuthi ubulala akathi tokubhalisana kimi uma ukhonza la ufuna ukuthi ubulala kuya tokubhalisana kimi manje mina sengifuna ukuthi ubulala utotshela mina ngithi hayi no ngeke ngikuvimbele ukuthi ubulala bhalisana kimi semento ngisho into lengitfunako sofile sithina siphila kusosala sibe nayo bhalisana kimi njeke ngoba libani lisondvo lingakha uma ukhonza la sifuna thuyete inkomo masake timbuphu njengoba bhalisa ngifuna tonga letinto ungishiyele tona before ubulala ungathibulala ufe njengenfo lenganangqondo ufe ushethi kweletu ufe ushiye ngaka tinto ungathi addressanga ufe umuntu wakho usayile so sifuna ukuthi masimala phose bomdluli siyathi impilo sitayikhuluma yathi haleluya bazalwane sitaw celebrate impilo elothi ibulele asishiyele thuyethe inkomo sitawudla kahle namuhla kulomngqwabo ungafiki lapha uyephela uma sibukana naso sibone emaqhawe nemaqhawukazi la manje umuntu ubulala vele so sidanisele kusikazi lo muntu baka M24 ahlule kubukana nesimo ukuthi ubulala is the last number into kaSathane even na Judas lo wathengisa Jesu wasuzame ukuthi ubulala kwenike emhlolo ngoba uNkulunkulu bangafunanga into lento leyo uyathi usithi Judas wena njani after thengisa Jesu wathi kwabuyela ophosa le mali emuva kulaba amthengisa kubukela ukuthi kwelike wasuka lapha wahamba wathola sihlalo wathi hey
bathenga Judas insambi ethi uyangihlolela wena manje yanqamuka kuthiwa Judas uma inqamuka wakhala kathele wena wathabuka namathumba abangaphandle. It's a curse. Lo muntu angolo mfundisi ile ka verse manje ngisayikufundisa yena. Iba miranga ama verse akura mwatirisa ngamitiri namwe. Ngisayimedlonzisa. Hallelujah. Amen. Okay, number 3, God is your defense, a protective shield. Ngila ngiyagcina ke. Ngilabe kufanele ngikubeke sengigijime ngiyele phambili. Sengengala bomzala laba bangeke. Ngicela abazalwane uma ngabe kuyakhoneka singabolova without any reason. Uma kufanele ngidofundzisa la ngoba yabona namhlanje ngiyagcina la. Ene wena uyalova umbuya seningithweni. Sekufanele ngente njani? Ene ngiyafisa ukuthi nami ube nokwanto wena. Angifuni wendlulu ngilokhu ngifundisa manje. Kuthi uNkulunkulu wethu uyakhona usivikele. Asivikelwa mabaso, asivikelwa ama-jazz flute nabo madubula lana bantshele kuhambe nebathele. Uthi lo muntu wemsalweni uthi mfo uthi uvakasha khona kunuka bomadubula. Kwayena uma egibela ibhasi uyeva ukuthi le I see Ivor Schlein. Madubula lonukani. Nikhiphe kanjani manje ngekho uJesu? Wenda uthi umuntu ushisa icathula senyuwani kanti ushisa ngile South ayifake ecathuleni. Usalwa ukuthi ivikele. Hey thina 7 isibo South thina. LiBhayibheli is straightforward isiNkulunkulu wethu khona kusena njani? So isitoko bo South. Sukusela ngicala ukufundisa ngokuvikela ikhona info lenye lefakwe yona ngaphandle kwaNkulunkulu. Wow. So into abaniyahlola nina uma seniqala ukuthi nolandza le khashani le nithi nina niyafikela ukuthi omuhanya kangwe emzana ongayingisele bamdluli. Okay. Deuteronomy 33 verse 27. Simqathanise na Psalm 33 verse Psalm 3 verse number 3. God is your defense and protective shield. Ungumvikeli, defense, protective, nolo sihlangu sokuvikela. Vutshamo bya n'wina byi le ka Xikwembu lexi nga kona minkarhi hinkwayo. Mavoko ya xona layo tiya hi wona la mi seketelaka. Xi mi hlongorisela valala xi ku ka n'wina va heriseni. Liphindze make mahlalele njenga sivule mthihle vutshamo bya n'wina hamba watshena mahlobo takho njengoba tikhohlisa ngaka. Liphindze ufunze. Vutshamo bya n'wina byi le ka Xikwembu lexi nga kona minkarhi hinkwayo. Mavoko ya xona layo tiya hi wona ya mi seketelaka. Xi mi hlongorisela valala xi ku ka n'wina va heriseni. Angifuni ngeke uyithembelezela ngoba lesi sitsonga straight sikhuluma ngokuthi vutshamo bya n'wina byi le ka Xikwembu. Ukuthi nihlete njani niphila njani kusetandleni taNkulunkulu. Njoba sisofana simkholo ukuthi sihlete njani siphila njani kusetandleni tabani taNkulunkulu. Kulo leli live lelingcole kangaka linetinto etinene kufahlwe emabhodlela la etindleleni Nkosi yami bukela nasegedeni la kumacanza. Ye wena bafahle emacanza thina sathi usemacanza ayadliwa kuleti insuku lesiphila kutho emacanza ayiswe emitini ebantu. Sathi sibitwa lana ebusuku siyalena emtini waseSanete sifika lena sithandaza ngiqale phone ngithandaza uma sifika lesithola ukuthi bakamthandaza lo mfana kuphuma labantu la bende etinto lapha kuloya mfana kulobo busuku umthandazela efonini bathi sesiyasha sikhiphe intifethu uyaphuma lo mfana uyagubha lapha estradini eminyango uyagubha lapha estradini uphuma amakanza uyangale emafasiteli kuphuma amakanza kulobo busuku sa driver sayale kulobo busuku sathola ukuthi amakanza sebaleni. Ngoba abathi kuthi kuvikeleka kwaleyo mndeni kusetandleni taNkulunkulu. Yingakho bahambe emantatini bona uma hospital igama la Jesu bese la madimoni ayasha akhipha thina. Bangaki labathi ngakakhishwa matinga bendi lutho.
phela wena ngwendeke ekhaya lakho uphila tigujele mara tikwendi lutho bayamangala bona lapha banombuso okuthakatha kuthi kasi ayimkoti njani le verse lithini butshamo bya hina byi ri kwini. Oh my Jesus, when we pray we have to confess his word eka xiyimo papa u te vutshamo bya hina byi le ka wena u yi vhikela hi mavoko ya wena layo tiya u khongela u vulavula leswi a nga tshembisa swona ku ri vutshamo bya hina ku fikela ka hina ku le ka xikwembu wo sange ndhawu handle le ka wena. Hallelujah. Nje a swi twisisa bazalwana phela xikwembu xi khuluma hi munhu un'wana un'wana la nga la kaya vutshamo bya hina byi le ka xikwembu ni xi vhikela hi mavoko ya yona ya xona xi hi hlongolisela valala a va gijimi va ri vuya ka swona ri makhelwani wani lava hi tiphilisi va nga ni kumi laya mundzuku se na swi vona ku ri makhelwani u be tiphilisi kumi ta le vusiku se ndo mfonela a swo maka njhani emzali sa ku he a ndi ku kumbexana u ta responda ni ka ni swi vona a ku ni munhu a jikajika hala ndzhaka yindlu liya ya hala hokweni ndi hume ni twa ku hlanta se ni a dqina ni vona laya a chona hala ndzhaku swa ka ta tirhwana ni swi tivi mara leswi a nga swi tirha swi ni pfuna nga nchumu siku rin'wana va vuya ku bakeni ka Magwinya na Sis Irina hi ma 11 to 12 se va heleketana loko va heleketana la hi le gedeni va kuma n'wanuna ku leha u mbale swin'wana la u bisi u dundzela hala xilo lexi xi ku dundzela a langutana u swi vona ku ri loko a ni nga ri le ka xikwembu a va ta javula njhani swa tirheka swilo swa vona u endle loyi a tsutsuma ri u ya pfuxa vana lava ya hala ka kala yena loyi a sala gadila yimile lexa munhu xi ya mbona lexiya loyi a gadila xi o qhamuka ku yi pelele jambe plus n'wanuna wa ku leha u swi vona u qachiwile loko ri we hi twile leswaku u ni ndhuma ya ku susa vanhu emisaveni xi suse xipatala lexiya endleleni ya hina honi wa ku susiwa hi va loyi mehe hi lava loyi va ku jima a swi loyana swa tiko leswi ma ni faki maduvula a ni faki tinaliti ku fana na van'wana va tirhisa makhandlela ku tshuka na njhani ni tinaliti hey tirhisa vito ra Yesu hi tumbeleke vutshamo bya mina byi le ka na wena vutshamo bya wena byi le ka xikwembu. Amen bazalwana ma yitwa ku yi tsakisa njhani mhaka leyi ma lava verse Sobo 13 va yi kumbe mi tshama extension 13 mlomu la verse byeleni ku ri ndi lahlekeliwile bazalwana yazi lento esiyifunda la namhlanje ilento ekufanele siyiconfess emthandazo ungathandazi lo mwalo wemthandazo without quoting the word uthi inkosi kulesemeni kuso uthe ukuphepha kwami you are my shield you're my everything ubuthami bya mina I am protected in you manje sekunaloko xikwembu ndithembele eka wena leswaku sangu wa khongela Jehova ni xisiwana xa wehe va ni tiva ni ti hluphekelile hosi loko na van'wana loko va ri va thandaza vo khuluma vusiwana ntse xikwembu xi lava xi khumbuza hi rito ra xona loko dyondza buku ya Isaya liti nina ensobondeni khumbuzani uJehova ubusuku nasemini yini omkhumbuza yona ukumkhota izwi lakho uthi baba wena ezwini lakho uthe kubalulekile ukuthi umntana kaNkulunkulu ufunde iBhayibheli vana na nkarhi na Bhayibheli mi kona bazalwana ni kubana na nkarhi na yini na Bibele hayi luwa lo kuxavisa tihlobo ta tihomu le khonweni le ema-F nka Bibele wa loyi zwa ngwaya le so ni kuma uthucha ka Bibele so uthe umfundisi vana nkarhi na Bibele ni vula leswaku tiva rito dyondza rito u nga ve ni empty vessel la ka number 3 veni ta heta ni gcina kona yendle yin'wana ni gcina la namuntlha
kambe wo hosi Uh-huh. o xitlhangu xa mina matlhelo hinkwawo Yes. ndzi tidzunisa hi wena u ndzi nyikaka xiyimo. Hey, Jesus. Hi wena lo nyikaka yini? Xiyimo. U xithlango xa mina matlhelo. Na mativa ntirho wa xithlango. Mawutiva ne? Ntirho wa xithlango. Umsebenzi wesihlangu. Kuvika nisho bazalwane. And the writer says, "Oh, ushithango shamina mahlelo." Usho uthi uma ngabe abalwa nathi benza noma any direction, God will protect us. Nikholwa bazalwane. Usivikela ngoba sikholwa kuye. Nikhumbule ukuthi ukuze uNkulunkulu abayisihlango, according to the book of Ephesians chapter 6, it is because the Bible says faith is a shield. Yeah? Faith is what? Shield. Not faith, empty faith. Faith in God. When you put your faith in Him, He became your shield. Ne? Uma utata ukholwa kwakho umkholwa, yena uba yini? According to the book of Ephesians, little Bible, isithlangu lexi timaka yini? Miseve le furaka le humaka eka nyamu ntsaka. So uma sathi themba lethu ukholwa kwethu sikubeka kuye yena uguquka isihlangu. Uma bathi ayihala gedeni isihlangu, bangena idirata isihlangu, bangena ilehla bahaha isihlangu. In all directions, according to this verse, usithlango shamina matlhelo hinkwawo. Ungena moveni ba plan accident isihlangu. Loko sho mshingari isihlangu ayita base uyiwe kodala ite move. Uri bayinusa na. Bayinusa. Sibahlula kuyinusa baqatsha abantu bayiba tingubo la dratini. Van'wana va tiva fika va tsema va koka switamba aswitiri yena la. Aswitiri. Van'wana va ze va ta yiva nentambo ya teki ra mehe. Ni namtlharisi vuya. Hikuva lava nga yako va byela leswaku loko u kuma xinete u kuma ntambu la yi mkotile mizala. Hatiriwa ke. A va swi tivi wa vona loko va le xihundla tiva phela van'wana lava loyaka va kholwa ne va ri va kholwa mara xihundla lexi va endla swilo xi va balekelile ku phela hi loya munhu loyi a nga na xithlangu xa matlhelo hinkwawo. Insani kula mithini nga va byela he n'wino a hi nge mukoti hi mhaka ku ri u na loyi a mi sivelaka matlhelo hinkwawo na vo vo pfumeli ni tinguvu leti ta vo kuma loko se va ti gqokile swikepisana mawona matlokisuti lawa gqoka hi vatsotsinyana va gqoka tinguvu va endla ti-incarnation ka angel va yile siku rin'wanyana a hi xitori lexi va ri 3 va khome khandle ra le munyameni konje va fika va gupelana lapha sisindukulu va fika va gupela lapha eketeni kanzi benda lento leyo lomunye ubanjwa yisheko ngala kumkosa ukuthi aphume afayele uma khona siyaphuma uthole ukuthi tiyimile lapha tigqole tingubo tabo tasebusuku ubuke phela abantu bayelwa yaqobo akusinganikwane asicala umuntu ebantu bayaganga ngithi bazalwane mara thina lesikholwako sinani nawe lokholwano nani phila wathi uthi uNkulunkulu uthini unga ngempilo yakho ushithango cha mina matlhelo hinkwawo. Psalm 5 verse 12 and Psalms 89 verse 18. 5 verse 12, 89 18. 89 18 5 12. Ninabo kukhwazanana lapho ngendlela nini ngoba sikhuluma ngiphanzela indungu demchungula marinela. We hosi ukatekisa munhu wo lulama nsovo wa wena wu n'wi vhikela ku fana ni xitlhangu.
89, 80. Mufumi wa hina anga loyi a hi sirhelelaka u le mavokweni ya wena we hosi muhlawuleki wa Israyele. For our shield belongs to the Lord, and our king to the Holy of Israel. Our what? The Holy of Israel. Our king okay. to the Holy One of Israel. Okay. All defense belongs to the Lord. All defense belongs to the Lord. He's the one who shields us. He's the one who defends us. Lela 5 verse 12. Let's say, with favor will thou compass him as with a shield. We vikela yisobo wawe. We are shielded bazalwane. If we can win. Hallelujah. Kahle kufanele ngajabulise ilife ufunda ivikeleka protection. Let me quote the last one say idabona vile takale swanyana. Idaba ichodela swanyana ngaki 1 2 3. I think we that life on one day. Let us finish up by reading the book of Psalms 15 verse 11 and Isaiah 33 verse 16. Psalms 15 verse 11, Isaiah 33 verse 16. No gama kwala, nangaru family. Mwanyana ve mobuka miboni verse. Mweriza swa kudyondza munhu un'we man mikwala. And every John Bazana, it's not like we test one way put chumeli. Every John look at this book. Utsala hansi for tomorrow. Logo uta hlangana shimula kutiva ku ri manje. Konje niboka ngani John mang ikwini. Manje logo uta John ulungisa maboku. Oh hey. Utajiwa ivote. Because magala yati Johnzo ishilo ifane ushi khoma xitshama ka wena. Xi hanya ka wena. Leswaku mundzuku uta swi tiva ku ri kahle kahle eka vukreste xikwembu xi ri yini hi ku vikeleka ka mina. Uta famba hi ku hlangana na wena u tsimbe tintangu u ri u ti vikela. Yaka. Van'wani vo kota ku ti fihla vavanuna hi va vona loko va tlhavi foxolo emasirheni. Swa ku tsimbile loko up ku huma red green white la. U swi vona ku ri la kunzima. La Eskom u kola. Leia, I think. You lay a good icon. I said. Psalms 115 verse 11. Oh, 115. Oh. 115 verse 11. Mwina mi chava ka hosi Xikwembu. Tshembani xona. Hi xona xithlangu ni mupfuni wa n'wina. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. All right, 83 verse 16. Vanhu vo tano va ta tshama etinhlohlorini ta tintshava. Maribye ma ta hundzuka makhokholo yo va biyelela eka valala. Va ta kuma swakudya ni mati a va nga ma pfumali. Okay, vanhu lavo tani I vanhu lava tshembeka ka kwini ka Xikwembu. Xikwembu xi ta va xirhelelo xa vona na xithlangu xa vona. That is the only thing fanele hi swi tiva tanihi pfumeleka hosi Yesu eka xiyimo lexi hanyaka ka xona eka misava leyi. La ku teleka swilo koho. Tanihi n'wana wa Xikwembu swi tive ku ri what is your position before God eka swiyimo leswi.
so xikwembu xa tshembisa ku ri xi ta va xisirhelelo xa hina na xitlangu xa hina. All the time God will be with us. A hi yimela. Bibele ri ku hina ntsena hi chavaka a hi xi tshembeni ni ku hina le chavaka hosi xikwembu a hi le njhani a hi xi tshembeni. Leswi swi tirha hi ku tshemba. Amen. Ngicabanga ukuthi namhlanje bazalwane ngizoba sifike ekugcineni unless ukhona okunye engafuna ukuthi if ever there is a Q&C for 1 2 3 abantu kuphela ngenxa yesikhathi. Q&C, question and comments. If ever there is Q&C, if ever you comment, you comment. If ever you've got a question, put your question.